Hello guys, welcome to our channel exams. ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰোঁ সো বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ First question, India has a land boundary about dash kilometer. কিমান কিলোমিটাৰ 15200 কিলোমিটাৰ 15200 কিলোমিটাৰ এইটো দিয়া আছে Next question to all, in the following reaction fill in the blanks. Acid plus base. Acid plus base की हुए dash and water, salt and water. Salt and water. Next pH of the human blood is pH value human blood কিমান নহয় slightly বেছি হয় অলপমান খাৰক কি হ'ব slightly base. At what temperature in degree Celsius the numerical value of Celsius and Fahrenheit scale become equal? কিমান টেম্পারেচাৰত হয় -40 ডিগ্ৰী টেম্পারেচার ঠিক আছে এইটো in MICR what does I stand for? I stands for কি ink ইয়াৰ ফুল ফর্মটো হৈছে magnetic ink character recognition magnetic ink character recognition ink. Which of the following operating system is also known as single user operating system? Single user operating system की MS-DOS. Application software की application software है perform specific tasks for computer users. Perform specific tasks for computer users. ইয়াকে application software definition বুলি ধৰিব পাৰে এটা Next is the Agra Fort was built by Agra Fort কোনে বান্ধিছে আকবৰ কিমান চনৰ পৰা 1565 ৰ পৰা 1573 1573 ভিতৰত yes Who wrote Akbarnama? Akbarnama কোনে লিখিছিল আবুল ফেজলে আকবৰনামা লিখিছিল The longest river of peninsular India is ভারতীয় পেনিনসুলার দীঘল রিভার কোনটো গোদাবরী তো বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত লিখিব ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ